خود بورشی کوسوس مولا امیر المؤمنین علیه السلام است. پس امام حسن امام حسین علیه السلام. این موضوع هایی دید که اش مولا امیر المؤمنین علیه السلام سیشیه. دقت چکاری ها. مولا امام حسن مولا امام حسین علیه السلام اش امام تیم اش فرزند. مگر وارد استیم شیعانی علی علیه السلام. کت کن جو خویت امام حسن علیه السلام است خاطر تشیع روایت امام حسین علیه السلام است خاطر تشیع روایت. بعضیش ونان نه دشمنی خاطر تشیع روایت که یلی مولا امام حسن علیه السلام یا مولا امام حسین علیه السلام یا دشوی اکی جایی کھڑا است شام پٹھان آخ شخص کیازِ شام کن لوکن اوس تِتھ کنیتھ کوٚرمُت اہل بیتن ہُنٛد خاندان بیان یِتھ کنیتھ زن أسۍ أکِس ظٲلمس بیان چھُ کرُن شام کن لوکن کوٚرمُت یہِ اہل بیتن ہُنٛد خاندان بیان أمۍ وُچھ زٕ نفر گُرِ سوار یِوان أمۍ ووٚن بیٚیِس شخصس یِم کۄم چھِ دوٚپنس یِم چھِ امام حسن تہٕ امام حسین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سٕنٛدۍ فرزند دپان یُتھُے أمۍ بوٗز یِم چھِ مولا امیر المؤمنین سٕنٛدۍ فرزند أمۍ لوگ یِمن فوش پرُن ییٖژاہ أمۍ ہیٚچہِ أمۍ لاجہِ یِمن لیٚکھ کڑنہِ دپان یہِ چھُ اکھ فوش ونان مولا امام حسن مولا امام حسین علیہ السلام چھِ أمِس کُن اکھ مسکراہٹ سان وٕچھان تِمن چھُنہٕ غضب کھسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کیازِ امام کاظم علیہ السلام سُنٛد فرمان چھُ کہ یُس انسان دُنیاہس منٛز پننِس غضبس ختم کرِ قیامتس منٛز کرِ خۄداوند کریٖم أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گۄنہن ختم یِم چھِ پننِس اتھ غضبس ختم کران دپان یُتھُے یہِ تھوٚک وۄنۍ لیٚکھٕ کڑان یُتھُے یہِ تھوٚک فوش دِوان امہِ پتہٕ چھُس فرماوان امام حسن امام حسین علیہ السلام اسہِ چھُ باسان ژٕ چھُکھ مُسافر وَلہٕ اگر نہٕ گرٕ چھی أسۍ دِموے گرٕ وَلہٕ اگر نہٕ کھٮ۪ن چھی أسۍ کھٮ۪و پتہٕ اگر نہٕ گرٕ گژھُن خٲطرٕ کِراے وغیرہ چھِ کِہیٖنۍ وَلہٕ أسۍ دِموے دپان یہِ شخص ییٚلہِ وٕچھان چھُ یِہُنٛد رویہِ مےٚ کۭژاہ لیٚکھٕ کجہِ یِمن تہٕ یِم کیاہ چھِ اورٕ کران دپان یہِ پیوٚو یِمن پاین پٮ۪ٹھ دپان چھُکھ مےٚ دیٖزیو معٲفی دپان امام حسن امام حسین علیہ السلام یِمن فرماوان دپان چھُس اسہِ چھِ پتہ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت اہل بیتن ہُنٛد خاندان بیان کرنہٕ دِقت کٔرۍزیو آز تہِ چھُنہ یِہوے حال آز تہِ چھُ آمُت یِتھے کٔنۍ اہل بیتن ہُنٛد خاندان بیان کرنہٕ یِتھے کٔنۍ چھُ اہل بیتن ہُنٛد خاندان آمُت بیان کرنہٕ کہِ اہل بیتن ہُنٛد خاندان کیاہ اوس دپان امام حسن امام حسین علیہ السلام أمِس دپان اسہِ چھُ پتہ تۄہہِ نِش کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت اہل بیتن ہُنٛد خاندان بیان کرنہٕ مُشکل چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو امام حسن امام حسین علیہ السلامن دیُت پننہِ اخلاق سۭتۍ ہٲوِتھ کہِ أسۍ نہ چھُنہٕ بد اہل بیتن ہُنٛد خاندان نہ چھُنہٕ بد تۄہہِ نِش نہ یہِ کینٛژھا ظٲہِر چھُ آمُت کرنہٕ اہل بیتن مُتعلق سُہ نہ چھُنہٕ أسۍ کِہیٖنۍ تہِ یہِ دیُت تِمو اخلاق سۭتۍ ہٲوِتھ یہِ دیُت تِمو تمہِ وتہِ سۭتۍ ہٲوِتھ یۄس وتھ مولا امیر المؤمنین علیہ السلامن یِمن ہٲومٕژ ٲس گوٚو شیانہِ اہل بیت شیانہِ مولا امیر المؤمنین چھِ أمِس ونان یُس مولا امیر المؤمنین سٕنٛدِس فرمانس پٮ۪ٹھ عمل کرِ لعنت بر عنبر لعنت بر ثانی لعنت بر غلفل ملعون جانی بر ابو سفیان بر آل مروان بر زجر خولی شمر و ساربان بر ابن ملجم